Ko'rdim balalık bağı, ömrümning içirin şağı. Hammaga bir jag'imli tengi, tatlı tilim sayrasın dağı. Ko'rdim balalık bağı, ömrümning içirin şağı. Hammaga bir jag'imli tengi, tatlı tilim sayrasın dağı. Ko'nglimda armon qolmasin, qo'shiqlarim sizga janlasin. Men jalg'ayin umrga tassin, tag'i qo'shib umr ranasin. Men jalg'ayin umrga tassin, tag'i qo'shib umr ranasin. Suyunchishim panam qasında, aql bergan danam qasında. Shodligimning chegi yo'q bugun, ata-onam orqasında. Suyunchishim panam qasında, aql bergan danam qasında. Shodligimning chegi yo'q bugun, ata-onam orqasında. Mehr muhabbatning ulgusi, Narisening sehrli kushi, yulduzlarga ulaşsın barib, balalıkning shirin kulgusi. Yulduzlarga ulaşsın barib, balalıkning shirin kulgusi. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, ata-onalar, kasblislar ham kichkina bolalar. Bugungi bayram kechimizga xush kelibsiz. Bugun cho'lkamizda gezakdagi qarg'ashlarimizni ushruv oldida turamiz. O'sha bolalarimizni mektep deb ataladigan oltin bo'sag'a qadim atar ekan, bolalarimizga kelajakda ulkan parvozlar ham umid qilib qolamiz. Bugun qaytg'im kelir balalig'ima, esli men baxshaga bargan yo'llarda, dunyoni barincha tanitg'im kelir, baslarim siypagan jilli qo'llarda. Marhamat, o'rtamizga baxshamizning bitkiruvchilarini murad etamiz. Qo'l shapatlari bilan qanday shapatlab qo'yadi? Yuzlari
жалт жанып, adımlar merdana, bir kolunda sumka var, bireğinde güldaste. Aylar öter, jıl öter, ulğayasan bir gün sen, seni küter yıldızlı әлем, kütedi kahraman el. Endigi navbetimizde осы bayram kechemizni ашып беру үшін Шөлкемimiz директоры Улбеке Аббас Мұратоваға сөз береміз. Мархамат. Қадірдан ата-аналар, азиз балажанлар. Міне бүгін байрамымыз баршамызда бір үлкен көтеріңкілік, қош бол бақша сәлем мектеп атамасындағы байрам кешесін өткеріп жатырмыз. Міне сіздердің әрбіріңізді бүгінгі байрам менен коллективіміз атынан, өзімнің атынан қызымды құттықтаймын. Сіздердің әрбіріңізге амаллық, шаңырақтарыңызға тыныштық, тәрбиешілерімізге әділі, игілікті істерінде күш қайрат, балаларымызға бақытлы балалық тілейміз. Бақшамыз 120 орынға мөлшерленген болып, бүгінгі күні сол өзінің сыйымдылығына лайық 120 бала тәрбияланбақта. Соның мектепке даярлау топтарында 30 бала тәрбияланып жатырған болса, сол 30 баланың 24 баласын мектепке кертіп жіберіп жатырмыз. Балаларымызды, қарлығашларымызды мектеп деп аталған ұлы білім даргайына қаққан қанатлары Құдайым бәлен пәруазлап қалмасын. Оларға хақ жол тілейміз. Балаларымызды құрметті президентіміздің айтқанындай, балаларға берін дүнияны сүрен астында әрбіріміз әділі қызметлерімізді атқарып жатырмыз. Балаларымыздың күлкілері менен әлем жаңласын, бәрі шаттыққа толсын. Әрбірімізге әумет. Рахмет. Қаралар жиынның хаял қызлар белсендісі Малика Басапарбаеваға берсек. Мархамат. Сәлем мектеп, қош бол бақша атамасындағы байрамға жиналған ата-аналар. Мына балаларымыздың әрқандай еркеліктерін көтеріп, өзінің күш-жігеріменен тәлім-тәрбие беріп жатырған тәрбиеші апаларымыз, сіңлілеріміз, һәммеңізге бүгінгі байрамлар оң болсын. Міне бүгін қанат қайлап, осы бақшамызбенен қоштасып жатырған балаларымызға ертеңгі мектепте үлкен бір жақсы бағаларға оқып, үлкен оқуларға оқып, елімізге бір минеті сіңгендей балалар, қызлар көп жетісуін тілектес болып қаламыз. Бүгінгі байрам һәммеге құтты болсын. Байрамымыз сәме уақыт байрамға араласып жүре бергенбіз. Рахмет. Мектепке даярлау топтары тәрбиешісі Елшібаева Зоя апаға берсек. Мархамат. Кеше ғана Аққоянда айтып жүрген балаларымыз бүгін қош бол бақшамда айту қарсаңында тұрды. Балаларымыз жаңа өмірге, жаңа өмірдің мектептің босағасында тұрды. Балаларымызға бақытлы балалық, сол мектепте жақсы бағаларға оқып, жоғары оқу орындарына кіріп, халқымыздың бір танықлы азаматлары, үлкен бір перзентлері, танықлы перзентлері болуына тілектеспіз. Һәммеңізге бақытлы балалық болсын. Балаларымды көзін кестіріп. Балажанларымыз бүгінгі қош бол бақшам сәлем мектеп атлы кешегіміз өрек болсын әмірген. Балаларымыз, ақыларымыз балалық дәуірін, рәстелік дәуірін жұмақлап мектеп босағасына қадем атлайын деп жатыр. Қадемдері оң болсын, үлкен азамат болып, елдің бір белгілі перзенттері болып жетілсе берсін тілектеспеңіз. Әммеңізде сондай қуанышты күндерге жеткере берсіңіз. Алдымызда ойнап күліп, мектеп босағасын атлап, ойнап жүре беріңдер балалар. Рахмет. Аналар, балаларымыз, қарлығашларымыз. Бүгін бақша аттап мектепке енді аталған екеніз. Оң болсын, қадемдеріңіз оң болсын қайым. Бақшамызда балаларымыз жақсы ойындар үйреніп жатырды. Жазулар үйреніп жатырды. Сол балаларымыз, қызларымыз бәрі қолға тұрсын мектептерге барып. Табысты болсын Құдайым Алларына. Бақшаға тәрбие беріп отырған ата-аналар, балалар, тәрбиешілер,
Hani Bakşa jamiyetlerine rahmetler aytamiz. Al minister ko'p balalarga öğretdi. Ko'p rahmetler aytamiz. Siz olsun Haymege. Tebrik Bakşamız Karlıgaşları gelişleri tarafından tayarlangan konsept bağdarlamasına versek, marhamat murag'ib tomosha etimizde so'rab qolamiz. Bakşamız terbiye aldık özünüzü sizge algız aytamiz. Qo'shma bakşam, qo'shma bakşam. Ulisiz mahalletga qiziqam, suratga qo'shqayt o'ynaymiz, o'zingiz bani o'rgatgan. Eng tashlab qatnashuvga surat soldik, qo'shma aldi biz baxsirayir. Olsun, qiyin qo'sasdan qiyin so'zlarni qusanda do'sasdan. Ağır kazan helmene bu bizge mehribe ana bakşam size birden rahmetle jirap. Rahmet. Adip bilim öğrettiniz. Öğretkenimizge rahmet aytarınız. Şahsı tilek sizge olsun sizge rahmet. Men amin istemeyetlerimi terbiye şefim. Sağ olun. Siz adiyeli üstadımsınız. Birisiz budan akıl, birisi tutul deysiz akıl. Anından keyin bizlerge tanıttın alt şafındı. Tarattın köyüne bilimlilerin, ürettin cevaplar bilimsizlerin. Hazır menüsünde gelen sulağın bas yemin aldığınızda ustazım. Şak bu koşudan, kuansız koytamız, sağınamız, katımız terbiye şafımda. Anlattayım ses kaşan, terbiye şafamız. Bilim ve farkaşa uzunge oy sanamdı. Rahmet. Sizde gördüm anaday, mehri bana panaday, bilinmegen danaday terbiyesini ustasınız. Yerde sahar jog'ib, bizegen zangirib, hammamizdan tengib, baksa. Keling do'stlar o'ynaymiz, gulli bo'lib janaymiz, qalqin bilan avuz shodamiz o'ynaymiz, shodamiz to'ylaymiz. Anamiz qizim mehriban, buncha siz shaqqan, apamizga jardimchi, rahmat sizga jardimchi. Sadadı osaqda aqatlar qadanga qo'li firib bazende rahmat sizga asbadapa. Qo'l shafatlar bilan shafatlab turay. O'qishga baraman, qo'rshab bosh bo'ling, balalar kelar, jangadan so'lar menen do'st bo'ling. Rahmet. Sajan boshasang, sehrlisang mehribon, qushog'ingda o'sdik, biz qishga to'ldik biz shapqon. Şart bo'lib qo'shiqdan qo'shlab qaytamiz, sanamiz qaytam biz tarbiya shapimda. Shaqqa o'ynadik, qo'yamay to'ymadik, qo'shlab suvga kelganda baxshamizda qiymadik. Biz yeti jardamiz, beberekda asqamiz, mektep shaharida qo'shqa bizning baxshamiz. Bilmegen öğretken tabiatimiz apam. Bilmegen joy ko'rsatgan ustasım. Sipirlarda bilemiz, ücrenlik alıp kutuda havas edip jüremiz, mekteplerge varıldı. Sizden ötemiz, sizge hürmet etemiz. Hello, good morning deyimiz, baksa goodbye deyimiz. Молодец. Rahmet. Qarlıgaşlarımızda qo'l shafatlar bilan shafatlab qo'yaylik, marhamat. Yoshlarımızda o'rnlarına baruga ruxsat etsek, konsert bağdarlamasına keyingi qo'shiqlarni tayyorlanib turaversin.
qamashlovlar menен şapatlap qo'yamiz. Bari yer jigitlar atqaruunda аяq o'yin Shabandoz. Qo'shametlab qo'yamiz. Marhamat. Yurtdingiz. Niyatlaringizga rahmat. Aytarmiz maqsad tilak sizga bo'lsin, sizga rahmat. Marhamat, endigi navbatimizda maktabga tayyorlov, qizlar atqaruunda oyoq o'yin. O'zbekcha raqs. Qo'shametlab qo'yamiz. Sarina o'yinida cho'kimlashtirgan edi. Marhamat, o'rtaga 3 atana murat etamiz. Kuyovli 3 atana. Aha. Zuhra. Hurliman apa, Ulasqan apa ham
Zuhra apaning balalarin, tarbiyalanuvchilarin murad etsak o'rtaga. 3 alma beriladi balalaringizga. Ham balalaringiz uni ustab turadi almalarni. Sizlar qo'llaringizni hech qanday qiymaldatmasdan almani yeyingiz kerak. Balalaringiz sizga almani yegizadi. Eng birinchi tavsiyan ham qo'llarini qiymaldatmay o'zi balasidan yegib ota-onaga birinchi o'rinda beramiz. Marhamat. Balalar, balalar sizlar uslab turasiz, ota-onalaringiz sizlarning qo'lingizdan alma yeydi. Tushundingmi? Qani ota-onalaringizga qarang. Qarang. Jo'xoriga ustab turing, ota-onangiz bo'yi yetsin. Diqqat, boshlandi. Muzika. Muzika qo'yib qo'y. Balalar yaxshilashlar. That will conclude this evening's entertainment. That will conclude this evening's entertainment. Ketdi, bo'lmasa birinchi o'ringa keltirib deb hisoblayman o'zim. Ham Azima mamasidan yaxshi yegiz deb o'ylayman. Dastan chaqqonlar bo'lishi kerak. Rahmat. Qatorlarda keling. Bunda Azima ham mamasi birinchi o'rin, Sardar ham uning mamasi ikkinchi o'rin, Dastan ham uning mamasi uchinchi o'rin deb hisoblanadi. O'ringa sovg'amiz. Ikkinchi o'ringa sovg'amiz, birinchi o'ringa sovg'amiz. Rahmat qatnashganingiz uchun. Marhamat, o'rningizga o'tirib olamiz. Tomosha eting. Qo'l shapatlashlar bilan shapatlab turamiz.
Marhamat, tomosha eting. Marhamat, endigi navbatimizda ulkan to'par tarbiyalanuvchilari atqaruvida oyoq o'yinlar o'tdi. Marhamat, tomosha eting. shapatlab qo'ysa. Qarunda oyoq o'yinga bersak. Marhamat, Kalinka, tomosha eting.
Qaytadan aytasiz. Atınız? Gulbahar Aybergenning mamasi. Aybergenning mamasi. Demak, Aybergen o'rtog'i Murat etamiz Aybergenda. Atınız? Zamira Ulbosinning mamasi. Zamira Ulbosinning mamasi. Ulbosinda Murat etamiz. Atınız? Nurislom mamasi. Jibek Nurislomning mamasi ekan. Kelin. That will conclude this evening's entertainment. That will conclude this evening's entertainment. Eerst maar eens een keer zitten lopen. Maestro. Posta o'shib turamiz. Posta o'shib turib. Және bir qiz jibirib. Және bir qiz. Saylangan holda o'zingizning bolalarimizni tovush kerak bo'ladi. Yuzlarini, shashinan o'zimiz biletin mumkinchiliklardan foydalanib taom, marhamat baslan. Qarshi oldingizda bolalaringiz turibdi sizning. 2 adım atasiz ham bolalaringiz. Al, baravering, marhamat. Ata-onalar ko'zdan yashirsangiz bo'ladi. O'zingizning bolalaringiz bor? Rahmat. Qaysi ata-ona birinchi tavdi? Qaysi ata-ona birinchi tavdi? Qaysi ana birinchi tavdi? Tomosha qilib o'tirganlar. Gulbahor opa. Gulbahor opani birinchi o'rin deb jaryalaymiz. Marhamat, padarkimiz. Ikkinchi tavgan ata-ona qaysi? Ulbusning mamasi. Marhamat, padarkimiz. Ikkinchi o'rinni qutlaymiz. Rahmat. Endi sizni 3-chi o'rin deb jaryalaymiz. Rahmat, qatnashganingiz uchun. Il attend devant cette photo d'antan. Il n'est pas fou, il y croit c'est tout. Il la voit partout, il attend debout, une rose à la main, tout pareil n'attend rien. Rien d'autour n'a de sens, il est lourd. Le regard absent, il est seul et il parle souvent. Il n'est pas fou, il aime c'est tout. Il la voit partout, il attend debout, debout, une rose à la main. Non, plus rien ne le tient. Dans ses love stories, dans ses love stories, dans ses love stories, c'est la love story. Prends ma main, promets-moi que tout ira bien. Serre-moi fort, près de toi je rêve encore. Oui, oui je veux rester, mais je ne sais plus aimer. J'ai été trop bête, je t'en prie.
Chérie, arrête, arrête, comme je regrette. Non, je ne voulais pas tout ça. Je serai riche et je t'offrirai tout mon or si tu t'en fiches. Je t'attendrai sur le port et si tu m'ignores, je t'offrirai mon dernier souffle de vie dans ma love story. Dans ma love story. Dans ma love story. Ma love story. Une bougie peut illuminer la nuit. Un sourire peut bâtir tout un empire. Il y a toi, il y a moi. Personne n'y croit, mais l'un me fait d'un fou un roi. Et si tu m'ignores, je me battrai encore et encore. C'est ta love story. C'est ta love story. C'est l'histoire d'une vie. Love story. Men deb uyqu ko'rmay taң atu uchun dunyoga kelgensem o'zing anajon. Marhamat, endigi navbatimizda maktabga tayyorlov to'pari tarbiyalanuvchilari atqaruvida qo'shiqqa bersak, anajonlarga bir ajoyib muzika qo'shiq tayyorlagan ekan. So'radi istemiz. Marhamat. Mehribanım, canım anam, göz aldımda şamşırıksın. Bir kudretli muhabbetin, mehribanım, canım anam. Mehribanım, canım anam. Mehribanım. Bahtiyarıman, hizmetini tahtırman. Umarım ki kalmaz zaman, mehribanım, canım anam. Mehribanım, canım anam. Mehribanım,
отырған қарлығашыларымызға бақшамыз тарапынан һәм тәрбиешілеріміз тарапынан берілетін сауғалар бар екен. Кішігірім сауғалары, соларды тапсыруға рұқсат етсеңіз. Бұзатау районы 8 салы мектепке шекеміз һәм мектеп білімлендіру бөліміне қарасылы мектепке даярлау топтары тәрбиеланушысы Қожанияз Дастан үлгілі мінез құлқы үшін құрмет жарлығымен сыйлықталады. Есназар Амирхан сыйлықталады. Селеубаев Султанали үлгілі мінез Шыныбаева Башнай сыйлықталады. Қуанышбаев Нұртас, Құлмұратова Айнұр сыйлықталады құрмет жарлығымен. Полат Мирбек айрықша мінез құлқышын. Полатбаев Аллаяр, Бутигенова Хамзада, Оралбаева Гүлжайна сыйлықталады құрмет жарлығымен. Оңғарбаев Нұрислам құрмет жарлығымен сыйлықталады. Мұратбаев Исламбек құрмет жарлығымен сыйлықталады. Мақсетбаева Айгерім ерекілігі үшін құрмет жарлығымен сыйлықталады. Жақсығалиев Рахим айрықша мінез құлқы үшін. Хакімниязова Айсанем құрмет жарлығымен сыйлықталады. Бегдиярова Хурзия, Ережепова Ұлбосын, Бабанияз Айберген, Алмұратова Азима, Атабаев Камал, Атабаев Сардарбек, Абдуллаева Шахсана, Боранбаев Шухрат, Шаққан һәм үлгілі мінез құлқышын құрмет жарлықтарымен сыйлықталады. Қол шапақтаулармен шабаттап тұрсақ құрметті ата-аналар. Бақшамыз директоры Ұлбеке апа, құрметті тәрбиешілер һәм тәрбиеланушылар, қадірлі ата-аналар. Сізге бүгінгі күнгі бақшамыздың балаларын қош бол сәлем мектеп атамасындағы кешемізге осы дәрежеде тәрбиелеп шығарғанымыз үшін ата-аналар тарапынан һәм осы дәрежеге жеткеріп, бұндай ойындар көркемдестік расымен өзімнің көзіме жас келіп, қылқыланып көріп отырдым. Рахмет айтамын тәрбиешісіне, осы бақша директорына, шын көңілімнен рахмет айтамын Ұлбеке апа сізге де. Ата-аналар тарапынан бақшамызға, балаларымызға сауға. Тәрбиешімнен sonra.
Ата-аналар тарапынан осы бақшамыз директоры Убек апаға сауғамыз бар еді. Ортаға келсеңіз, Убек апа. Бақшаға сауғамыз. Ата-аналар тапсырады сауғамызды. Ата-аналар тарапынан сізге қандай бақшаға шын көңілімізден рахмет айтамыз. Şimdi görüşü terbiyalanmışlarımızın hürmetli ata-analары, sizlerden minnettarımız biz bitpеген еді. Балаларымызға бақытты балалық, келешекте республикамызға белгілі азамат, азаматшалар болып жетілсіне тілектеспіз. Тәрбиешісіне сөз берсек. Бүгінгі ата-аналар Hazırgi tarbiyalarına tarbiyesi koyama. Rahmet koptuk. Hürmetleriniz Allah'ın olsun. Keyifsiz Dilnaz. Görüşleriniz. Rahmet annenizge. Audio Jungle. Audio Jungle.